Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Njye ni Fabrice mporana nayo. Imbere ya ONU u Rwanda rwongeye kwamagana ibitero Israel yagabye kuri Qatar. Ambasaderi Urujeni uhagarariye u Rwanda mu ishami rya ONU n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve mu Busuwisi yamaganye ibitero Israel iherutse kugaba kuri Qatar. Avuga yuko bihabanye n'amahame y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Ibitero bya Israel kuri Qatar byagarutsweho na Ambasaderi Urujeni kuwa kabiri tariki ya 16 Nzeri 2025 mu nteko ya 30 y'akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu muryango w'abibumbye. Ibiganiro by'uwo munsi byahariwe gusuzuma ibi bitero bya gisirikare Israel yagabye kuri Qatar kuwa 9 Nzeri 2025 igamije kwivugana abayobozi b'umutwe wa Hamas. Ambasaderi Urujeni yagaragaje ko u Rwanda rwishimiye kuba aka kanama karateguye iki kiganiro kuri iyi ngingo. Ashimangira ko kandi rukomeje kwifatanya n'abaturage ba Qatar. Ati u Rwanda rurashimira aka kanama kuba karateguye ibi biganiro byari bikenewe cyane. Twifatanyije na guverinoma ndetse n'abaturage ba Qatar twamaganye twivuye inyuma ibitero byaguyemo abantu byagabwe na Israel kuri Qatar, byagize ingaruka ku basivile ndetse bisubiza irudubi ibintu bisanzwe bimeze, cyane ko byahise bimera nabi. U Rwanda ruha agaciro ubusugire no kutavogera umutekano w'ibihugu binyamuryango byose. Yakomeje avuga yuko ibikorwa byose bigomba gushingira ku mategeko mpuzamahanga. Ati amahame y'umuryango w'abibumbye n'amategeko mpuzamahanga no gukemura amakimbirane mu mahoro nibyo bigomba kugena ibikorwa byose. Gukoresha imbaraga ariko kose bihabanya n'aya mahame bica intege mu mutekano duhuriyeho. Kwa 9 Nzeri 2025 nibwo Israel yagabye ibitero i Doha bigamije kwivugana abayobozi ba Hamas, ariko ibikora itabanje kugisha inama Qatar. Igisirikare cya Israel cyakoresheje indege z'intambara 15 zarashe ibisasu bigera ku 10. Hamas yavuze ko abagize itsinda ry'intumwa zayo ziri mu biganiro i Doha barashweho ariko ko barokotse icyo gitero. Yavuze ko kandi abandi batandatu barimo n'ushinzwe umutekano w'umunyekatari bose bishwe. Minisitiri w'intebe wa Qatar Sheikh Mohammed Ali Abdulrahman yavuze yuko ibyakozwe na Israel ari iterabwoba ku gihugu cyabo, kitapfa kugenda gutyo gusa kuko abo bafite uburenganzira bwo gusubiza bakihorera uko byagenda kose. Birumvikane ko Qatar yavuze yuko bagomba kwihorera ku gitero Israel yagabye kuri Qatar cy'ubushotoranyi. Ambasaderi Urujeni yashimiye Qatar ko idakwiriye by'umwihariko kugabwaho ibitero nk'ibi ngibi mu gihe ari igihugu gikomeje kugaragaza ubushake bwo kuba umuhuza mu bibazo bitandukanye byugarije isi yose. Ati duha agaciro uruhare rukomeye rw'ibihugu by'ibinyamuryango by'umwihariko mu gukumira ibibazo birushaho gufata indi ntera no guharurira inzira ibisubizo birambye bishingiye kuri politike. Ndetse no muri urwo rwego dushimira Qatar by'umwihariko uruhare rwayo mu biganiro byubaka mu karere k'ibiyaga bigari biri mu murongo w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse byagiranye n'amasezerano y'amahoro ya Washington mu gufasha ibiganiro bihuza abanyekongo kurangiza by'umwihariko ubugizi bwa nabi no kubungabunga uburenganzira bwa muntu ndetse no guharurira inzira ibisubizo bishingiye kuri politike. Yakomeje avuga yuko akanama gakwiriye kugira uruhare mu gushyiraho umurongo w'amahame agamije kurengera ibihugu biri mu buhuza ndetse by'umwihariko ababirenzeho bakabiryoza hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Ati turasabana akanama gutanga ibitekerezo ku ngamba zafatwa mu kurinda abahuza n'ibihugu bigira uruhare mu buhuza mu kuryozwa hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Kuva Israel yagaba ibitero kuri Qatar, u Rwanda ruri mu bihugu byamaganye byivuye inyuma ibi bitero Israel yagabye kuri Qatar. U Rwanda kuwa 11 Nzeri 2025 guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo rigaragaza yuko ibyo Israel yakoze by'umwihariko bihanye n'amategeko mpuzamahanga ndetse bukeneye perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko i Doha agirana ibiganiro n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Sheikh Tamim Mohammed. Yongeye gushimira u Rwanda rwifatanyije na Qatar muri ibi bibazo. U Rwanda ari kimwe mu bihugu by'ibishuti bya hafi bya Qatar, cyane ko Qatar ifitanye n'imishinga igiye itandukanye n'igihugu cy'u Rwanda, yaba kugenda bakora mu bukungu, mu bijyanye n'iterambere, imibereho myiza y'abaturage, mu burezi. Aha hose usanga Qatar ari umufatanyabikorwa w'ingenzi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no muri politike. Aha hose usanga Qatar ari igihugu kibanye neza ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu gikunze gushimira Qatar by'umwihariko cyane ko bafitanye umubano mwiza. Igihugu cya Israel cyakomeje kugenda gishotora ibindi bihugu kivogera ibihugu bigiye bitandukanye, harimo igihugu cya Iran. Munabyibuka yuko igihugu cya Israel cyagabye ibitero kuri Iran bigahitana abantu benshi bagiye batandukanye muri Iran, harimo n'abayobozi bakuru mu bya gisirikare hariya mu gihugu cya Iran. Icyo gihe
gihe byahoshejwe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagurutse zikajya kubimvikanisha, by'umwihariko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Gusa ibihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko harimo na Qatar yerutse kuvuga yuko impamvu Israel yigira biriya ari uko bayirera abajeyi, ariyo mpamvu ikomeza kugenda ivogera ubusugire bw'ibindi bihugu ntibayifatire ibihano bikomakomeye, ariyo mpamvu Israel ikomeza kugenda yigira bayirera abajeyi, igakomeza kugenda ivogera ibihugu bigiye bitandukanye. Ndetse Israel ikaba ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo ishobora kuba yitwikira mu mutaka wayo igakomeza kugaba ibindi bitero mu bihugu bigiye bitandukanye bigatuma idahanwa. Ibindi bihugu byinshi byagiye bivuga yuko Israel igomba gushinjwa ko iri gukorera jenoside hariya, ariko ibindi ntibibyemezwe bitewe n'uko Israel yitwikira mu mutaka by'umwihariko w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bitewe n'uko ari inshuti zabo z'akadasohoka. Nshuti bakunzi bacu, nimunyemere duhindure ingingo twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Umuganga yirukanywe azira kuvuga yuko azatana mu matora ya perezida. Dr Deo Rukamukiza Kizito usanzwe ari inzobere mu kubaga mu bitaro bya Kesi byihariye biherereye Inzabya muri Uganda, yirukanywe azira kuvuga yuko aziyamamaza mu matora ya perezida ateganyijwe muri Mutarama 2026. Dr Deo Kizito yirukanywe kwa 16 Nzeri 2025. Ubuyobozi bw'ibitaro bwa Kesi bwavuze yuko bwirukanye Dr Deo Kizito kuko yafashe uruhande muri politike kandi ari ibintu bitemewe mu bigo bitanga serivisi z'ubuvuzi. Ati ntabwo ari ubwa mbere Dr Deo Kizito agerageje kwinjira muri politike, niyo nyito yagize bwa mbere muri 2011 ubwo yiyamarizaga kuyobora akarere ka Masaka ariko ntiyahirwa. Muri 2011 yafashe by'umwihariko impapuro zimwemerera kwiyamamariza kuba perezida ariko birangira atiyamamaje. Dr Deo Kizito yiyongereye kuri Robert Kayugunye n'abandi bamaze gutangaza yuko bazatorana perezida Yoweri Kaguta Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu minsi izaza. Gusa perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze yuko nawe aziyamamaza akongera akayobora kiriya gihugu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu bantu bamaze igihe kirekire bayoboye igihugu cya Uganda. Gusa imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi byagiye bigaragaza yuko atari demokarasi akwiye kuva ku butegetsi. Gusa perezida Yoweri Kaguta Museveni bigaragara yuko abaturage bakimushaka mu gihugu cya Uganda, ndetse n'umuhungu we Kayinama Rugaba General akaba n'umugaba w'ingabo za UPDF mu gihugu cya Uganda yagaragaje yuko asigikiye papa wiwe ko yakongera kuyobora indi manda hariya mu gihugu cya Uganda, ndetse amatora akaba ateganyijwe mu minsi iri imbere. By'umwihariko bakaba bategereje kuzareba uzatana na perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba yamwipimaho akareba ko hari uwashimaho akaba yamutsinda. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere dusoreje aya makuru ahangaha mbararitsira aya mukanya nje bategura nkayabagizeho. Ndi Fabrice Mporana nayo ndabashimiye.